Yes, nongeye rero kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwe bakunze Umutsindo TV, yaba hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Dukomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye, mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Yes, tudatinze rero uyu ni wa mwanya rero w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira amakuru agiye atandukanye yaranze rero uyu munsi. Rero tugiye kubabwira ko Afrika y'Epfo rero yohereje abasirikare bo guha isomo M23. Ni mu gihe rero nanone kandi M23 yaciye amarenga yo gufata Bukavu. Nanone rero turaza kubabwira ko Perezida Ndayishimiye yanenze Kongo, avuga ko rero idashoboye kurinda umutekano wayo. Yes, ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka, mbanje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye mukomeje kutugaragariza mutwereka ko mudukunda, kandi rero mutwitaye. Nkuba nakubwira ngo rero niba utarakora subscribe kuri channel Umutsindo TV, wakora rero subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Yes, tudatinze rero reka amakuru yacu rero dite tuyahera kuri iyi nkuru ivuga ko Afrika rero y'Epfo yohereje abasirikare bo guha isomo M23. Yes, umutegetsi rero wa Afrika y'Epfo burashinjwa kohereza izindi ngabo n'ibikoresho rero bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu buryo rero bw'ibanga, hagamijwe rero guha isomo umutwe wa M23. N'amakuru rero yahishuwe na Ritanizi avuga ko izo ngabo zari hagati ya 700 ndetse rero na 800 zageze i Lubumbashi, aho rero zigomba rero kuva zerekeza rero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rava kuri Flight Radar 24 yerekana ko indege zitwara imizigo yakoze rero ingendo ihuza Lubumbashi ndetse rero na Pretoria hagati ya tariki rero 30 Mutarama na tariki rero ya 7 Gashyantare. Ndege rero ngo yahagurukaga mu birindiro by'ingabo za Afrika y'Epfo zirwanira rero mu kirere biherereye i Pretoria. Umukozi rero wo mu kibuga cy'indege cya Lubumbashi, abadiplomate 3 n'abaministiri wo mu gihugu rero cy'akarere babemeje ko iyi ndege rero yajyanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare rero ba Afrika y'Epfo ndetse n'ibikoresho rero bya gisirikare. Ritanizi rero ikabitangaza ko yavuganye n'umuvugizi w'ingabo za Afrika y'Epfo, avuga ko rero nta makuru afite yiyoherezwa ry'abasirikare i Lubumbashi rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We yasubije ko rero atabyemeza cyangwa ngo abihakane. Yes, Afrika y'Epfo rero ifite ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru zifatanya n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya rero M23 binyuze mu butumwa bw'umuryango wa SADC, Sami DRC n'umuryango rero wabibumbye MONUSCO. Rero zacu zakadasohoka ni munyemerere rero amakuru yacu dite yakomereza kuri iyi nkuru ivuga ko M23 yaciye amarenga yo gufata Bukavu. Yes, ihuriro rya Alliance Save the Congo AFC rero ndetse na M23 ryatangaje ko niba nagikozwe leta rero ya Kinshasa ngo ihagarike urugomo n'ubwicanyi rero bikorerwa abaturage ba Bukavu, irajya rero guhorera abaturage. Singitangazo rero AFC na M23 yasohoye yavuze ko yumvise ku butaka bw'abaturage ba Bukavu uko rero ingabo za leta ya FARDC nabo rero bafatanya bakomeje gukorera abaturage ibikorwa by'ubugome, ariko rero nibivugwe birimo rero ubwicanyi ndetse rero no gusahura imitungo. AFC rero na M23 ivuga ko niba ibi bikorwa bidahagaze nta yandi rero mahitamo, turahita rero twihutira kujya gutabara abanyekongo. Zivuga ko rero kurinda abaturage ari inshingano zabo, kandi rero zizeza abantu ko hagiye gukorwa ibishoboka byose ngo rero umutekano wongere ugarike i Bukavu. M23 ishinja MONUSCO gukwirakwiza amakuru atari ukuri, ikayisaba rero kubihagarika.
Bamwe rero mu baturage rero b'umujyi wa Bukavu baheruka rero kwibwirira itangazamakuru ko abayobozi rero n'abanyamafaranga batangiye guhungisha imiryango yabo mu mujyi rero wa Bujumbura n'ahandi, amashuri rero, amaduka ndetse n'amabanki bikaba byarafunzwe muri uyu mujyi. Umutwe rero wa M23 rero ukomeje kugenda wegera umujyi wa Bukavu, ndetse rero amakuru akaba avuga ko wegereye hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu mu mujyi rero wa Bukavu. Yes, mu cyumweru rero gishize nibwo abakuru b'ibihugu bya Eastern Africa Community ndetse na SADC abigaga rero ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo wagaruka rero ndetse n'imirwano igahagarara. Yes, yabaye rero hashize iminsi umutwe wa M23 uhanganye rero n'ingabo za leta ya FARDC utangaje rero agahenge nyuma rero yo gufata Goma ndetse rero no gushyiraho abayobozi b'uwo mujyi. Mu myanzuro rero iyi nama yanzuwe ko rero umutwe wa M23 uganira rero na leta ya Kongo hakurikijwe rero ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byahujwe. Yes, cyakora rero M23 ivuga ko itazarebera abaturage bicwa ngo kurinda rero abaturage aricyo bifuza. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV rero ni munyemerere kandi nanone tubabwire ko Perezida rero Ndayishimiye yanenze Kongo ko idashoboye kurinda umutekano wayo. Yes, umukuru rero w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi kumenya ko hari umwanzi bafite u Rwanda, avuga ko rero batazapfa nk'ihene nk'uko bimeze muri Kongo. Yes, Ndayishimiye rero yatangaje ibi ubwo yahaga ibiribwa abaturage bo muri komine Bugabira mu ntara rero ya Kirundo, aho rero yavugiye rero aya magambo akomeye ku Rwanda. Ibiro rero by'umukuru w'igihugu mu Burundi rero bivuga ko hazakorwa rero igenzura nyuma y'ukwezi, hakarebwa rero niba ibyo biribwa byo byakongerwa cyangwa se bikagabanwa cyangwa niba rero inkunga izahagarara. Yes, Perezida rero Evariste Ndayishimiye rero wari kumwe n'umugore we ahatangiwe ibyo biribwa muri zone ya Kigoma na Kigina muri rero komine Bugabira, yasabye rero abaturage kutarya umugondorajosi. Ati rero mbabwire nimurye ngo musinzire umugondorajosi. Ati rero Guverineri Buramatari yabibabwiye ko rero umuturanyi mubi murabizi ko rero ari kuduhiga. Ati rero namaze kumumenyesha ko uzadukubita tuzamukubita. Ati rero mube mwiteguye. Ati nimugire rero ubwoba bariya turaziranye. Perezida rero kandi Ndayishimiye rero yavugiye iri jambo hafi y'akarere ka Bugesera agira ati kuva ku butegetsi bwa cyami u Rwanda nirwigeze rero rubanesha. Ati rero ubu ni badushobora. Ati hano rero murabizi mubibutse izina ryo mu Kirundo. Ati muzabibutse muti murabizi mu Kirundo aho byavuye. Uti rero tuzareba neza. Komeje rero agira ati noneho simwe mwenyine Kirundo twese n'uw'Inyanza rero lake hafi ya Tanzania, ureba rero Kigoma azaba araha. Ati twese rero abarundi twese nituzemera gupfa nk'abanyekongo, abagabo rero bakicwa nk'ihene uko nyine ari abantu rero b'abagabo bakicwa bakanuye. Perezida rero Evariste Ndayishimiye aherutse rero kubwira abahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura ko u Rwanda rushaka rero gutera u Burundi. Ibi rero abivuze mu gihe atagaragaye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba nabo rero muri Afurika y'Amajyepfo yabereye rero muri Tanzania, igamije rero gushakira rero amahoro uburasirazuba bwa Kongo n'akarere rero muri rusange. Perezida rero Evariste Ndayishimiye yohereje rero intumwa kimwe rero n'inshuti ye Perezida Antoine Felix Tshisekedi wakurikiye rero iyo nama akoresheje ikoranabuhanga mu buryo rero bwa video. U Burundi rero bufite ingabo
muri Kongo zifasha iza Kongo Kinshasa guhagarika rero umutwe wa AFC ndetse na M23 aho rero abasirikare b'u Burundi bari igoma no muri Kivu rero ya ruguru bakubiswe rero inshuro bagahungira muri Kivu y'amajyepfo bakomeje rero kurwana ngo Bukavu idafatwa ngayo ngoko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka inshuti bakunze b'Umutsindo TV ani munyemerere kandi mu nkundire rero amakuru yacu tuyasubikire ahangaha nkushishikarize ngo niba utarakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV waba waracikanwe wakora subscribe kuri channel y'Umutsindo TV kugira ngo rero amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.